Te para lok baro sa sin gidan yang may way na entrepreneur lani ibawan na po Shillong, Meghalaya. Banwan mandi kini kitar kibaday na po Meghalaya kibalapin mi na po kari kajala Meghalaya kajogi. Te wan ngine kendoy imenta. Kumno pilong. Hibyang kebat umay kumto. Te pikerteng kumno. Kerteng Julis lansi marwing. Desunong ne eh. Na umsning riboy. Umsning riboy mo. So batay yang kendiat Jepang kani kaba PD ma feel ni pineapple corn candy. So batay yang Jepang une bat ka company jong pi ka kerteng ke eh. Kerteng jong company they serve it. Isnayo une ding sa turun. Ding so turun. Oh. Oh tu bana pedeng mo. Hoi. Ni sukle bitang sini. Tay là thắt của cái solar dryer. Okay. Ta là long bam ndaji clay ai. Ndaji clay ai mot organic tang bat tang utu bai baka sini. Tengah tharai uthiang bah namar bo so turun jengi du bat thiang bah. Ndaji da thiang ka ta namar bangi ai du na ki sini de ai du. Okay. Te lakanus nam phila play kane ka pladan kane ka company jo phi ka kerteng ka Rinsan Creation Private Limited dai. Okay lakanus nam menta. Sedang ada Arjar Khatra. Arjar Khatra. Tapi semua kumno haba ka sarkar ka ailat e phi phinwan chini chapo kanong badal hi phinwan ra e kini ki products ki jong phi tapi semua ba kani ka yarap e phi ne kam yarap ne phi semua ba kaya lada ka yarap lu te ka sarkar ka de bandang yai kentiu shu ne kum ya yarap sibun ha te ka yarap sibun ba te ka ka ba phidan man ong nakabenta ki para khasi jingi ki basyang basa chapo chabar jong ka jella Kamu ada kidan ka sab bakin le ya kana kuna go business ngin ya perjang le bani le rai ma kadai te mentang idan ba ini long ko mai batrai sitam yang halaki jang kiti kejat na ya apthan ya ka kam sarkar namar kadai ka perthai ka janjan menta te she is one of the example and inspiration to all our youth, so make sure if you saw her product buy one, if not one buy two. Let's support each other. Vocal for the local. Okay? See you soon.